mujisa makapai, nabisa pandre 5,000 tau. Pure Roma lettoni nabisa kutapar Galilea, ya matoria sange tapar Tiberias. Na megalada to macueriwi na sabab pada pure na ita mujisa na pak japai to malasai. Mendeni nabisa kubuluai na patuda kuro si bawa anak guruna. Yaro watue mawe ni soma raja paskana atau Israele. Waktu nama kita matulili nabisa, si banai te maka da megalada tau jokewi, maka ni ku Pilipus. Tega ki wadi mali roti ko mangi weddingi pandre mana ya tawe. Maka da makiru nabisa na sabak melo mi moji Pilipus. Na si tongan na isa ni aga melo na pigaw. Ibali ni ku Pilipus maka da. Namu 20 juta yang ngeliar roti deto na ganda. Namu ni ta cedek-cedek na. Nena pemakada ni selesai di anak guru na yalenge ya naritu Andreas podaranena Simon Petrus. Engkamo kwe se di kalolo mapune 5 roti siba 2 bale. Ya ke aga gunana ya kumega maku hetau. Makanya na bisa. Suro ni pada tudang. Kuron ronge mega wala. Jadi pada tudang ni tawi kuro nang kira-kira 5,000 urane. Purero nalai na bisa rotie na pemapendre sukuru. Si bawa na bagi-bagiangi kutau yang ketuda kuro. Na pakutoiro bale. Na bagi-bagi atoi ko mengi pada nandre gang kemasona. Pada masona na makanya na bisa ko na guruna. Pada pungangi yana sesetawe ko mengi de gaga menaja. Jadi na pada pungangi sesana yaro 5 roti nang ke 10 do baku sesana. Waktu na pada naita mujisaan na bisa makadani ale na tongan na nabi ya melo yang kepole. Ya kenesengi na bisa makada melo ipasa manca jaru kuto megai. Jadi mendre si kubulu masalah ala lena. Malalangi na bisa kutumpuna uwaye. Lebu kesona na. Yokan ya na guru na bisa kutaparnge. Ya kewan nina na depi gaga na bisa madapi. Jadi malopin ya na guru na melo maliwa ku kota Kapernaum. Matang alalan na maraja ni anginge. Gangkan na bombang uwaye na taparnge. Kira-kira 5 yare 6 kilo belana malopi. Tapang kanina ita na bisa malala kutompo no waye lok kama da peri lopina. Na pada metau ni. Ya kia makadai na bisa ako na guruna. Aja mo metau. Iya mahe. Jadi pada melo ni pendre na bisa kulopie. Purero tapa pada letu toni kuwiri taparnge ya nakataye. Isapai na bisa kutomega. Papa bajana na. Yaro tomega yang kemupa kuliwan na taparnge, nasang yang kemupi na bisa kuro. Nasabak na isa makada dega aga lopi kuro sa ngadin na yamiron na se die. Sibaw makada toy, de na silo jok na bisa sibawa anak guruna. Yaro watwe, na situju ato yang kasere are lopi pole Tiberias, lepang de na mabela puloi kuron ronge. Yanon roye biasa tawai mande roti, watu na purma pendek sukuru puange. Na itana na makara ni gaga na bisa si bana guru na kuro pada mendre ni kuro na lopie na paloka sapai ku Kapernaum. Roti yama bere atuangan. Naruntu na bisa kuliwan na taparnge pada makara ni to mega. Guru, siya na tangka kway makara na bisa si tongan no puda ko makada tanya na sabak pura kumita mujisa na musapaka. Ia kena sabak pura komandre gang kemasomu. Aja na Andre ya dinge mawari musapa. Ia ke sapa ya Andre ya dewat di mawari letuk mananungang. Ya na lenge komatu anak na tolinoy. Na sabak alena na puri patentu kuambo Ia na ritupuang ala ta'ala. Nenapa pada makutana si makada. Ia kumaku itu aga ne lorong ipego puang ala ta'ala kuambang ilolongang iero Andre. Mape bali na bisa makada. Ya na hene lorong mu pego pong ala ta'ala. Ya na ritu parallu ko matappe kusurona. Nenapa pada makanan ni kuna bisa. Mujisa aga wadi mu pitangi. Kuang mengia teperiko. Aga melo mu pigaw. Ya neneneta aku pada kesi biasa. Mana ipandrengangi kuna bimusa. Pada yang ketaroki makada. Pada ipande roti poli kusurugai. Makada sina bisa. Sitongan na tanya musa maleko yaro roti Ia ke ambok ku maleko pole kusurugai roti ya tongenge. Nasaba roti ya pole ku pang Allah Ta'ala ya naritu yang kay no pole kusurugai. Kuang mengi nalengi atuong atolinoy.
Nenapa pada makadasi tulia leki pale yaro roti puang. Makade na bisa. Iya na yaro roti ya mak bere atungeng. Niga joka kuya dena na malupu paimang. Si bawa niga mateperika dena na madekka paimang. Iya ke upudak makada namun pura ka amuita de tomo mateppe. Sinin na to yana lengek ka amboe joka manang imatu kuya. Na niga joka kuya de gagaw sampeang. Nasabang kakak pole ku surugai tania eloku utururi ia kia elona ia suroika. Na ia nahen elori ia nari tukwa mangi sinina ia purena leka de gaga terdeng ia kia uputoi paema rias sokia mange. Nasabak makro nelori amboku ia nari tukwa mangi sinina tau ia mitaingi anae siba matepe kualena lolongang ia to mananungang na uputoi paema rias sokia mange. Nena pamanoko-noko nito Israel nasaba pura na po na bisa makada iya na roti ya pole kusurugai. Makada ni tenege isa ya ro anak na Yusuf. Na iri selak de moto matuan na manang makadai pole kuka surugai. Mape bali na bisa makada. Aja manoko-noko. Dega aga to mule joka kuya sangadina timpakang yatin na kuambo ya suroika. Na upatoi pemeng rias sokia meng Engka memang ni taroki ropas selengir lalekit tak na nabiye makada. Ipak guru mana ngi matu tawe kupang Allah Ta'ala. Na sinina to ya pura meng kalingai si baya ipak guru ko amboe yo kemana ngi matu kuya. Dega aga pura mita amboe sangadina ya pole kupang Allah Ta'ala. Alena bawa pura mita amboe. Sitongano pudaku makada. Niga matapa lolongangi atau mananungang. Iya na roti ya mak beri atungang. Yero nenemu kepada kesi biasa mana nandre nama tetoma. Ia ke ia herotie pole kui surugai. Na niga mandre de na mate matu. Ia na yero rotie ia pole ku surugai ia mak bere atungang. Nari kumandre yerotie tumana nunga komatu. Na rotia mai loe waleko nari tuju kuku kuambangi salama i tolinoi. Nari makwana naro ma pengewani to Israel makada. Manangkane lore yang rejukune ya tawe. Makare na bisa. Sitonganno pudaku makada. Nareko demu an rejukuna na tulinoi. Si ba menung idarana. Demu lolonga tonga rila lewatak kalemu. Niga diga man rejukuku si ba menung idaraku. Tuoi mananungang. Na upatoi pe merias sokia me. Nasaba sitonganna. Yero perlu lada yandre si ba yenung. Ia nari tuju kuku si bawa daraku. Na niga mandre jukuku si ba menung idaraku mondro ni kuilaleku na iya mondro tona kuilalena. Pada ia na suro ka amboe. Na ero amboe tuoi na le na tona lalengi utuo. Makutoro tau ia mandre ngeka ia tomatu na lalengi na tuo. Ya na ero tia pole kusurugai. Tau ia mandre ngengi tuoi mananungang. Dena pada yang andrene nenemu ya pada matena ro. Makuro ada dana na bisa waktu nama pak guru konrong asom pange ku Kapernaum. Mega to cau macue ku na bisa. Purana na yang kelingai ro pengajian na bisa. Mega pole kona guru na makada. Liwa watane tarima ya ro. Niga na mule meng kelingai. Na ya na bisa. Na isa makada manoko-noko ya na guru na nasaba ero pasalenge. Yaji na pudani makada. Ya garo pasalenge pacau ko. Maga no pale ya kumuita ni matu anak na tolino menre konronga salena. Ya ruh mak bere atuong. Ya ke watakale de gaga pakulena. Ada ya pudang eko ya nertu ruh si bawa atuong. Ya ke ang kamupa ko lemu dena matepe. Maka makro na bisa nasaba pamula na mupa na sememen ni niga dena matepe. Si bawa ni gato melo mapati kengengi. Maka da si na bisa. Ya naropas sabarana no pudaku makada. Dega aga muli joka kuya ya kudene ale pakule ko amboe. Purero maega ni anak guru na salewi na para dena nelo macue kuna bisa. Isa bingi na bisa ku Petrus. Na pemakare na bisa ku 12 surona. Pada melo toko ga salaika mape bali ni Simon Petrus makada. Niga na melo ijoke puang. Na idi na mapundai ada daya mak bere atuong manandungang. Na yata peri ni si bairisa ni makada idi na suruh malabina po Allah Ta'ala. Makada ni na bisa. Iko 12 tenyaga ia pura pile ko.
ia ke salah dimu ia nartu setan. Ia na sengena bisa ia nartu Yudas, anakna Simon Iskario. Salah dinna pole ku 12 surero. Nasaba alena na matu balu i na bisa.